ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اور سوک دے دل ظالم داشانا شجوڑی پر اللہ بانے درو یا درو جنگڑی دا غایت لرام یقیناً نشی بچ کرے دا اللہ دا عذابنا داس ظالمان. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. وَبَكَمَرَ السِّرَاجَمَ بَكُمْنَا لِٹُونَ لَرَامْ بیا بوئی آشاتا چی شرک کرے سشو استاسو شریکان چی تاسو دعو کو لا شداد اللہ شرکا دی. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بیا بنی بہان ددی ما سوا ددین چوئی با قسم نے پالا رب دنگرے نوم غیس قسم شرکون کی. انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اگورا سرنگ دی دروغل بخلزانهم اور بشدیدہ صوب شدید درو جوڑو اللہ سر شریکان. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. اور باعث دے خلقنا سوق دی چغد بھی تاتا وہ یخری مندائی پزنو بانے پردے دا پوئے دا قرآن نا اپو غگنو دائی کی میخر دنو والے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. کبھی نہیں دیا قسم آیات ایمان نہ روڑی پائے. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. سرائے پورے کلش تعالی نزدی راشی جگڑ کی دیتا سران وائی دا کافران نزے دا قرآن مگر درو کسی دی جوڑے شید مخکنو. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور دی منکی خلق لراد دے قرآن نا اور پخفلت ملر لرکی ان تباکی دی پدے چل مگر خپل زاننا او دی کوئیگنا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اکتوین لدن کی آغا چو بدرولی شی دور جانم پخوا کے دیبوئی ہے ارمان دے واپس کرشوے دنیا تا اور تکذیب نہ کرے من آیتون ذرفل غیب من ایمان والونا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکہ اخکار شدی آغا شیم شدی پٹ من تو آغی لراد دین مخیم او کدی واپس پریشی دنیا تا خام خارو بگردی کولو دائیں کار تشدید آئین من شیری او یقیناً دی خام خادر و جندیم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ادی وین دے داجن مسمگد دے زمن نزدیم انیومنا دوبارہ راپور تکڑشیم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. او کتوین لدن کی آغا وقت چو بدرو لشی دی درب مخطام اغبوئی آئین دے دا دوبار جن حق دی بوئی ہاں دے قسم دے زمن برب. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او وہی اللہ نے اس کے عذاب پسودائیں چتا سو کفر کرو